بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. cashirkaan waa qaybtii koowaad ee hingaadinta boga 33 ee kitaabka labaad. alif maddah aa, nuun kordhiganna, aana, siin kordhigansa, aanasa, baa kordhigan alif reeban baa, yaa kordhigan ya, baaya, cayn kordhigan ca, baayaca, taa kordhigan alif reeban taa, baa kordhigan alif reeban baa, taabaa, saa kordhigan alif reeban saa, laam hoos dhigan li, saali, saa goodan su, saalisu, jiim kordhigan alif reeban jaa, hamza kordhigan a, jaa'a, kaaf kordhigan ka, jaa'aka, xaa kordhigan alif reeban xaa, raa kordhigan ra, xaara, baa kordhigan ba, xaaraba, khaa kordhigan alif reeban khaa, faa kordhigan fa, khaafa, daal kordhigan alif reeban daa, baa hoos dhigan bi, daabi, raa goodan ru, daabiru, daal kordhigan alif reeban daa, taa hoos dhigan ti, daati, raa kordhigan alif reeban raa,
nuun kordhiganna raana zaay kordhigan alif reeban zaa laam kordhigan taa reeban lat zaalat siin kordhigan alif reeban saa hamzaa kordhigan a saa shiin kordhigan alif reeban shaa hamzaa kordhigan a shaa صاد kordhigan alif reeban soo laam hoos dhigan li sooli xaa goodan xu صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.